Ćerka Stanislava Krofaka javno se oglasila nakon što je njen otac u popularnom realitiju ušao u emotivni odnos sa starletom Majom Marinković. Sada je jasno rekla šta misli o svemu što se dešava u Beloj kući. Otkako su Maja Marinković i Stanislav Krofak uplovili u ljubavni odnos, postali su jedna od glavnih tema kako u eliti, tako i van nje. Od Majinog oca tako od tog momenta nema ni traga ni glasa, a Stanislavova ćerka, koja vodi njegov profil na Instagramu, redovno kače storije koje dele njegove fan stranice. Naime, jedna fan grupa na svom Instagram profilu objavila je komentar na vezu Maje i Stanislava, na koje je njegova ćerka dala odgovor. Čitam ove umotvorce sa Instagrama i čudim se čudu. Stanislavova ćerka podijelila je poruku koju je dobila, a u kojoj je dobila niz pohvala kako vodi očev profil, a onda se devojka koja je napisala poruku osvrnula na Maju. Maja je atraktivna i dobar čovek, ali tvoj tata je iskusan i on sigurno neće danas, sutra oženiti ovakav tip devojke. Ovo je lutko prolazno, napisala između ostalog devojka, a Stanislavova ćerka je podijelila story. Međutim, to nije bio kraj. Naime, ona je podijelila još jedan story gde se zahvaljuje ljudima i gde je otkrila šta zapravo misli o vezi njenog oca i Maje. Slažem se sa svima koji su napisali da je ostao sam da bi bio najbolji, a naravno da ja svog tatu volim i podržavam svaku njegovu odluku, ako je normalna i do određenih granica, napisala je Stanislavova ćerka na njegovom Instagramu.